Kua oti te haurua o ngā whakataetae kapahaka ārohe o te motu nei me hei treiria te whakatū. I te ahua nei kei te pai te haere o te whakatoitoi atu ki te matatini a te rātau. I kōreroa Anzac Pikia ki te upoko o te matatini ki o tautahi, i aia e mātakitaki ana i te whakataetae kapahaka o te whenua o ahi treiria i Poi Hākena. Kāore he paku raru kia mahuta ake i te pai e pātu ana ki te komiti whakahaere i te matatini a tērā tau i tēnei wā. Everything seems to be going along smoothly at the moment. Hioi kei te kimi tāngata tonu rātau. Well, volunteers for everything really. We want 400 of them and they can do such prestige volunteering as looking after corporates or kaumātua or the Tamariki area, down to car parking and, you know, cleaning services, all those sorts of things. Kāore hoki te marangai me ngā waipuke e whakaueue i a rātau. One thing I know that we can't do is we can't control tāwhiri mātea. And so we have to take whatever comes at us on the day. Ako pehea. Kei te ahua o tāwhiri mātea, kei te ahua o rua moko. Horapa tēnā kaupapa ahuatanga ki roto wā o te aroa i te ao. E ono ngā whakataetae ārohe kua oti e whitu e toi ana e miharo ana a te matatini. Ko piki ki taumata anō, ngā rōpū haka katoa. Ko ai ka tohu he aha hoki ngā taumata ka eke ngā kapa a tērā matatini. Anzac Pikia Poi Hākena, te karere.